رایدار AKP هری داویشتا جاردین عمر چلیک بردف که AKP جی آخفی هنک تشت گوتن و دو بیجن برا او جالان بانگی چک بردانه بکی بانک کرد ام بین تنه به بانک کرنه اویشا ناقده ام تفگره که به 10,000 هزی خواهی چکداری هیا و اف چکدارنا نه چکداری که پران هاتنه مرو معشه و قد که به هر مالاخه اف چکدارن ایدولوژیکن یعنی باورمندن باوری خواه نه فدایی نه گر که حتی او کسی که وا ایدولوژیا چه کری انگو ربر اپو بخواه نکوه میرته به وا حوالان را ناخفه تن بانگه کی به ویدو ناوه برداییم ناخفه و چاوا اخنا بمن چک بردن یعنی اجینا بر بسیار کی وا تفگره من و از بگری لارا میجولم اجی گری لاکم ناوه نا از بانکم بیم چک بردن و از ناویجم شی نا هیرو لزاپه ده مسافه 10 متروی دا لشکری دولت ترکیه و حوالی ما ده هفرا شردانه از چاوا وارا بیجم چک بردن تو ماف از خدا نبینم دوا در حقی دا یعنی پیوسته ربرا بود میرت کبه و وجه از بیجم یعنی بیریار چک بردان حوجه خواه بیریاران هیا بیریار کنگره هم مثلا دوی که کنگره پکه که توپ به او بیریار اکوسا بگیره وانا همه کی کنه بکه ربرا پو کنه بکه ربرا پو کنه بانگه کنگره که کنگره توپ به با کنگره را باخفه که بخواه فیزیکی نجی نه یک جار پر جاران لازم باخفه او نه مثلا کی جر ریزه یا وای برس کرایلانجی به زلالی به کرمانجی به دووکا اورفلیا و خلک سروج و کوبانه اشکره و زلال دبیجد و بریم اولو نابه سروک می نووی یعنی مثلا ام نکولنه ام نکرینه ام نعشیرن نه سروک عشیره میه افری خستنک هیه حقوصا اندامی ویحنه فداییه ویحنه شروانه ویحنه حاضرن دبن چکادن ام چهارا بنوان جوان بیجن چکی خودینن چکی خودینن بی قانون بی تشتک بی درفت بی دلیف بی فرص بی روشکی ولو که تا آماده بکه دولتا ترک تشتکی ولو آماده بکه چه بید بیز از نابیجم مراد کرایلند بیشه از نخوازم از وی دخواز آنه جوان شروان هان را ناکم دوی آپو وره دیرکت کنتاکت بکه و ما اقناع بکه نه امر بدمه وان شروانا وی ریخسنا هانه آپو دوی وان اقناع بکه نه یعنی ام ریخستن نه آخرا مالا باوی عبدالله اوجلانه و ام نکریه پسند هندره وی آخرا هانه ده اصولو تیدگی جم و حقی وان هیه چوقاس الرخنر لربي رخصنا هاني ديك مراد كرا إيلان جميل بايك بده هنجارا من رخنا الوان كري بس حقي وان هي دبيج جرايا قشتير بدن ديار كرين كو ما تشك داني ام تشك داتينن وم حاضرن جبو اشتيه لبشتي ابو ما اقناع كر دولتا ترغي ما اقناع كر تجاري ناب ابو بيج ولا از گارانتی ما چاوت گارانتیه سروک میته نباشه از گرانتی اگر سبه آپو در که و بیش از گارانتی و از مسوگری گارانتوری و مسئله هانه می چه نبه گارانتوری و مسئله هانه سروک کمار دولت آتر که پارلمانتوی دولت آتر که ارتش و استخبارات دولت آتر که نه آپویه اگر آپو بیشه جریخت نیر بیشه از گارانتوری و از مسوگری و مسئله هانه چه نبه به حق رخص نهایی قبول نکرد آپول کرد شیطان سواره سری خوش ببه سری خو سواره دبیر رخصنی جا حلوستکی
زلال اشکره جا بیجه سروکی نووی دولت ترک لتا پیروز بولون حتی وی داره و بس ایدی ما پلچیم کرو ما پینه کرو ایدی چریا و دریا رزیا نما چاره سریا دموکراتیک لهمبری آپوت ایجاد گرک ریقصن اشکره بک خلاص بود شو اگر آپو عناد کرد اصرار کرد و خو غیداند و ایدی نما کسی خواست پارێزە را و دەو پارتی و چەقلماس پارتی خلاص یعنی بژارەیە ئاپۆ بوو دەوڵەتا تورک نەما ڕێخستن نەما گەلێ کورد و مافێ گەلێ کورد ئەگەر گیهاش توێ قوناغاهانێ دەبێ ڕێخستن ئەشکەرە بکە دەبژە چیرۆک میرۆکێ بەرێ و سترا مەرانێ بەرێ وان بەردە ئاپۆ و ئاپۆ و چیرۆکێ کورسەر ئاپۆت بژین دوێ دەبژێ مەسەلاهانێ بەردە لێ دیساژی ez vê helwesta hanê baş dibînim helwestekî girîng dibînim ku PKK bibe partî bibe rêxistin wekî Bakurî ya gotî bibe bi rastî örgüt nebe yanî fabrîkaya Apo wekî sermayedarekî hegemoniya xwe Cemîl Bayik û Murat Karaîlan û ev endamên vê rêxistina hanê ne memûrin di fabrîkaya Apo de dişoxulin ne karkerin ne wilo dibê Apo were perwerdekirin li ser vê meselahanê ku ew dema ku tu bêjî bimrin bijîn nabe lê ez dikarim vê jî bi bîr bînim ji bo her du birêzan birêz Cemîl Bayik û birêz Murat Karaîlan birêz di not û çima ez vê dibêjim ji ber ku Murat Karaîlan mesela girîng got çîroka çekberdanê biryara kongreyê ne biryara kesê dema behsa kongrê dike Apo nikare bêje na kesek nikare bêje na ku Apo bang bike kongreya PKK oşxa kongreya PKK dereng xistine heta na derek jmêj li darbixistana lê dereng xistine berê behsa vê mişarehanê kir Apo wekî yanî serokê rêxistinê îdeolojî be bang bike kongreya PKK û bi şêweyekî vîdeo be dîrekt be Skype Zoom çi şêwazê teknîkê hebe Apo tevlî kongreyê bibe bi endamar biaxive bi kesar biaxive û şêweyekî sazî bûyîn û bi aqilane çawa ku ev rêxistin çêbû wê çaxê di wê rêxistinê de PKK di hundirê kongreyê dixwe fesex dike çekê xwe datîne bi çi rengî resmiyet wilo ye resmiyet wilo ye nema ku wilo grûpekî çekdar in çekê xwe rakin çekê xwe deynin wilo nabe rêxistinekî wilo berfire ekonomiya wê heye çekdarê wê hene saziyê wê hene ragihandina wê heye çawa bi çi heqî Apo were heq bidixwe bêje ka çeka deyne yarê me çeka em çek danîn me yanî ma ka derfet ka yanî em ram çi bikin ji xwe xwe bikujin xwe ji newala bavê xwe şiya bavê were xwe teslîmî dewleta Tirk bikin mane me grûpê aştiyê carek û di 2 sê û 10 meşandin ne efû heyî ne qanûn heyî ne guhertin heyî dibêje Apo Murat Karaîlan dibe em hazirin em çeka jî deynin em xwe teslîm jî bikin ê ji me derfet hazir bikin ji me rewşê hazir bikin qanûn ragihandin gotinê xwe xweş bikin gotin di medyada gotin xweş bikin xweşik bibe biaxivin ji bo ku me re karibe bahwerî li cem çêbe û terorîstin û nizanim çin û kujerin û werin teslîm bibin û qanûnê poşmaniyê Kurez derketim çiye heqwa sal ji bo zor ez bêjim ez poşmanim mas ew bi vî rengî bana zû dime me gotine em poşmanin û qediya çû lo nabe hemû bibin Apo û werin lêborî ji eskerê Tirka bixwazin û werin bêjin wela dayîkê eskeram lêborîna xwe dixwazin û dewleta me ye lo nabe Apo layîqî xwe dît xem nake ê bes Murat Karaîlan heqî wî heyî bêjin na ez bang nakim û ez pêre heqê Cemîl Bayik heyî ji Apo re bêjin na mere bêjin ji Apo re bêjin na
يعني دم هاتیه که حق واسه سال 45 سال با آپوره 5 سال روشکیش روشاش آپور بیشن نه ما تی بمره جمیل بايك ما قرا ایلان ونه بمرن ونه فلج ببن يعني ونه كور ببن وش آپور بیشن نه راسته سروكي ما والله تد اقوى صال راس مو بس دي مسألة هاني ده نه راسته بيجن تشتك بون ناي جا عثمانا توب لون ناكه خودي وفلج ناكه آپو نه شيخ نه پیغمبر ون شو بيجن وكي مريدا جاري مريد قوتن جي شيخانا آخبن بعلمي وان بكن بعملي وان نكن اي آپو نه علم و نه عمل يعني دما مراد كرايلام دبيجي مثلا كونغري بريارا كونغري ديمكي دبيجي نبريارا شخصكية نبريارا سروككية PKK نابوية PKK سازية ديسا حزار رحمة لغورا حمد جاهد شنر لغورا چتين گونگر ابكسين كودو خستن PKK بمين PKK بمين ريخستن نبي يعني طريقة وشيخي وآبو وحمو ببن مريد وببن كري لدو آبو چبيجو وكوي سروكي قلي كرد ميري قلي كرد چبين سري قلي كرد رايجن چكا باوجن چكا دين ولو نابه وعيب شي يعني عيب جميل بايك ومراد كرايلان كو يعني حياة بي آستا هاني خو بشوكو خو نزم ببينن يعني ولو نابد دبي هاي خودي هالوست بن لأنبري دولتا ترك خودي هالوست بن دبي لأنبري آبوشي خودي هالوست بن دماكو ببينن آبو كتي خزمتا دولتا ترك ولو نابد از بيت بيجم يعني كو شيروكا كونغري يعني دما مراد كرايلان دي كميناك كو بريارا كونغري بريمه بفيديو كي چارا سرنا بتجمر 10 فيديو جي بشينه اري وتاغوت وسروكي نووي فيديو شان ايه واشتري ما مسألة بفيديو حل دبه خلاص بريارا PKK شيروك بفيديو حل نابه بنفيسكي جي حل نبو بالدفكي جي حل نبو بالدلقية وشاندية دو بارتي وشقل ماس بارتي جي حل نبو بفيديو جي حل نابه چارة سريك بعقل وقانوني لازمه ولو خياد به لقوري ازدنرم مجيه مراد كرايلان وجميل بايك مرة دين سرحفدو وندين سرحفدو وجداشي حزار قاتيش مجيه يعني زانم بفكرن برجواندي ريخستني واندام ريخستني وشهيدين ريخستني وسازين ريخستني ددن برشعب نه برجواندي آپو ور حبسا مالي نمين نه حبسا مالي دركبش خور بزوج نزوج نزانم زكي خوتير بك زكي خوتير نك وانا اقولو يعني نقولي اخافتني از ببيني جوان في نكو از بسني وان نكو زوان دو باريزم منطقي واخافتنا وان جو منطقي ابو خورتره ودجهدي يعني مثلا نكو هما تشي بيجن از دجي وامنا لما تشتي راس بيجن راس عفرم تعويز نكن جا ابوره وإنما مجبور نجي آپور تعويز بكن بشك يقولوا أف حيثية أف رومتا كردواري دبي هبه نحيا داوي يعني كولتي نحيا درجة داوي وإنما مجبور نجي جيانا خولو ونجي آپور ببن كولا وآپور جي الجمي تيبه ونولو ببن كولا ولو نابه اللي دبكو يكجي بآخذه باش برز مراد كرايلان از وکی چاودێرێکیش دەرەوە لە 1990 و لە داخویانیە خۆشی دەگوت دەما ئاپۆ بریارە ڕاوەستاندنا شەر و ئارمانجێ خەول و داخز ji ser Kurdistana serbixwe û azad şêwra kongrê kir belge heye ez belgeya dixwazim komîtana vendiya PKK rûnişt آپو بوان را آخوی جوان رو گوتش تکی ولو هایی جلال طالبانی کتیدنا برا PKK و اوزالدن نه شکلو نبو
biryara apû. Şersekinan û kontaktê çêkir bê ku li rêxistinê veger, bê ku li kongreyê veger. Ev biryara kongreyê wê çaxê kongirtin nebû. Wê çaxê Murad Karaîlan endamê Komîtana Bendiya PKK bû. Ez behsa 1993 dikim. Baş e birêz? Baş. Qûnaxên din di 96 de dîsa li ser dema koalîsyona Çîler û kî bû Partiya Refahê Rehmetiye Necmedîn Erbakan dîsa hewldanên aştî çîbû. Gelo apû li Komîtana Bendiya PKK vegeriya civîn çêbû ka belge ji erşîfa PKK ez dixwazim ew belgeya ku PKK civiya û serokê PKK vê meselehanê bi wan re nirxand û xist dengdanê û Komîtana Bendiya PKK deng da piştgirî da apû fermo serokê newewî, serokê netewî dest bi kontaktê xwe bi Necmedîn Erbakan re bik. Tiştekî wilo hebû? Ti nebû. Heta qûnaxên kengî min dixwazin qûnaxên diyaloga apû li Îmralî bi rêxistinê re dîsa ne bi dewleta Tirk re di destpêkê de û di qûnaxên 2009 û 2011 çîroka yanî tim Îmralî digot muxatab apûyê niha dibêje Îmralî yanî muxatab e lê kongir cihê biryarê yê. Wê çaxê nedigotin ku kongir. Îmralî nedigotin em. Îmralî muxatab e herin Îmralî razî bike. Niha dibêjin wala biryara bi vî rengî hane biryara kongreyê ne biryara me yê. Biryarekî giştî ye, biryarekî sazîbûyînê ye. Ev rast e. Mixabin yanî tiştên ku kiryarên qirêj, kiryarên wilo komploger heta niha Îmralî dike li aliyekî û kiryarên komploger û hegemoniya Qendîlê jî dike li aliyekî din û gelê Kurd û doza gelê Kurd qurbaniyên vê van pevçûnên di navbera hegemoniya Îmralî û hegemoniya Qendîlê. Di Rojavayê Kurdistanê jî de em wek Kurdê Rojava wekî qesed em qurbaniyên vê hegemoniya Qendîlê ne. Heta roja îro em bedelê wê didin, heta roja îro yanî Qendîl Cemîl Bayîk zilamê xwe, xulamê xwe li ser serê me kirine Xwedê û rewşekî bi vî rengî hane li ser qesedê jî mixabin pêk anîne. Sibe wê çi derkeve? Vîdeo dê, vîdeo nayê PKK biryara xwe zelal kir mesele bi vîdeoya çareser nabe. Vîdeoyê apû çareser nabe. Apû ne serokê komara Tirkiyeyê ye, ne serokê parlamentoya Tirkiyeyê ye, ne serokê orduya Tirkiyeyê, ne serokê istixbaratê Tirkiyeyê heta rabe biryar bi vî rengî hane bide. Dewleta Tirk dibe bi şêweyekî resmî zemîn û derfet û rewşê ji çekberdanê re amade bike û çê bike. Eger nebe eşkere val tekstê daxuyaniyê wan vegerin, eger nebe meselak dine, mijarekî dine, çekê me li milê me yû hazirin ji şerre û hazirin ji aştiyê re. Bi vî rengî de axivin û yanî axaftina wan dikeve aqil.